pahayayan jong mi ban mentagas ngila ban wan biang hakmat jong kane kayeng mani ban simbanta haki program mentagas de namar ka jing im ka watmai ka bamla ai hani mentagas de try kan rat shi hajar ngu yame yaki jingger khu ki penglayo padiam menemen miet bat kum juru mentagas jisu be ni phashame hakane ka pot ikot kerpat yame bamendon mengkat bat kini ki khun samla ki ban le burom entah kasngi ya kasngi burom jong kaseng ni ka baitanat kasngi ka bakamen kasngi ka ban sadap da kijingai bat kijing kerku samla ba baladon lang hak ne kasngi banyo banta hakane ka program day try kan rat tukul khuingi wei pa iwei bodon halor jong kane karensan ba mengiru da kajing ai jong me imla banya senran lang yekini ki khon samla jingi ki balong ka lawe jong ka balang jong bashnong ka thau bat jong ka ri hi barok we ni phai chapi me meng ba don rangkat bat ni ya sai nang ka banta ka jing don kam jong ka ni kashnong bat kham tam de le mtang asni ai ba ka jing gol khu jong uple kan don halor jingi iwe pa iwe terkono chabi pdang buro mi ka chipkas me buro i kawina kamanbe kawokrohi pdang buro male ya ikias of honor ong iya kanikasi Miss Crispy Suja kubechi bon miss pdang buro mi sa chisen cha kanika youth fest ong i wada kulati abong yo ida ka invitation card le ande de tebi berepot ande di accept phi da ka phone call le kidaman phi wokloy wa mentalang apo kasigi ong i menang bah de popi hawlo teduan de nenji amlang de ande de pha di kena boda tip ipen ba de teduan well happy welcome to you with hearts full of joy we welcome you well happy welcome to you joy, we welcome you. We welcome you. We welcome you into our family today. Well, happy welcome to you. With hearts full of joy, we welcome you. Well, happy welcome to you. With hearts full of joy, we welcome you. May God be with you. Royong kabalang chnong u pen emborom piu blai nesngi kerpang ikublay piwi piwi happy feast day to you ma sni borom besuk wakamen piwaro hapo kajing site yong udan basko bakoy em bah pi enam piudan basko ya ka sen khandro yong i yong man borbor kamudan basko de kublay sibon ye ni jing yelumlang yong pinne krui next step hapo ani phalau yong mani next scam i lang ba kajing ida yong dan basko lamba jingker kuyong dan basko hapo kabalang yung ile yoy buni jingker kuyoy lengba ka jing emlang yung dan basko The update is don yo ida jingklam daw chairman balang hadina jingklam yung chairman balang yo iya jingklam da case of honor yung Inaliang yung yonga ikupli kerpang ipi wa pediang pi ya jingkut yang kena kenro belau kerku ipi paramju la yo Krisli maman kami sembut kongsan yaki brother yang yaki yang ibu rock sister kiwa amlang cunup hane step kena kenro kiwa hapo ke jingi da yang yo kiwa manu baru-baru wa night scan wa chenya teli telan hoblai kuslai yete jikim yang ade pathe abo jingi da yang hoblai wat a jingi rap yang do te don hi de bian But barobor emu hakti kejat pi kenro ma uman unong yeda unong yerap unong ye site
unong yalam nuti kon konro untuk do i pi kon konro yang balang sinong i handre waro i kon konro yang ga pertewro awi dengan skem mo pile dewa pi APLD dewa pi pan pi jingirap o pi borobor ngam ngai skem mo wa yetu ngok ite jingkus jing yani te pop. Happy Feast Day to you all. Ngoro ini kon konro WM ini. Tenang kong nang sap. Sengo yublay, jing ko blay yublay. Iba modin mayau blay i. Te bonne Arya yen hini nong, Arya klami fingale. Pi ami kon konro yang balang sang tulu. Sabhabot ini diljat yang udon bosku. Kenawa pile ya piman i konro iwate ya balang yang i kam tam hani ya cenang ini ba konro detip bayi waman pi ilawe yang balang atau di yang balang hile yang cenang atho wi yang ari wajai benru yang i Tenekong ng sabi, kongo kadem yaw balay trakandra, wadari do sumari hini ipor isnem wadadem. Pat ubadang tin chuchu, yaw jingkar ku yang hadu ane por ane klipmat, hagawa di yoy lek buram lene ikun mo buram yang nasngi yang udon besko bukuin. Pediang yang jing terwa yang mari ong yeki, tadaklay senran yang dajing yang ki iman sin no yang iha ani to sin menekong iman sip gasa seperti yang ikna kendro. Awad tibi manlusnam jo celebrate ika nesni manlusnam hali bhuvitarik ujanri. Iki manusni wakarpang ibha penkenmu iwa i hobalang Katolik yang emusin uwa mayam hai kena kendro uwa itilut jing yang ni benta yang ikendro ucenya maule hakabor yang ikena kendro jing ong uwa jo ong udon bosco. The young are the hope of the church and the world. Tohanek por kwa akana lene share ipi khadiak chapang jing hikai iwa udon bosco uda jo hikayu ikna yong hipor burang imo ni slaverte ta MV little don hi jiada iba archa apo ta benang kong ta jing hikai yong don bosco benang kong to love and kindness udon bosco berobor jo hikayu ikna yong jing maya bada jing sebun lada baklai khna le arjo chrai arjo tim jotla leni arjo punchito muki leni arjo panishuki amaman no hikai ma khadu uki desnya thu yo te jing baklai yong ki ni bha emu te jingan lada manu khna leni akhna amnu le lada hikai yo lene yaka do te jingmaya te teu khna wen yo duri I poithong le andre emu te jingkermen wa lada hikai yo khna de jingmaya to hobbies ni de manu khna wa de kala te jingim yo nu khna usi su khna wa bha to pon wa khadun hi faith and hope zo hikayu don bosco ikna yang imani was kem mate jingan Kristen yang ki but haman ibru iwadap do jingkermen ni bha hojing imbru yang idai chiam ichipon ni jing tenjo mo jing jinjar hojing im yang arji light dite tahap mani iba yaicha ar hoidu jingkermen hap chenya teli telan hoblai but hap chenya haladi le ma amo ong tim yong pi hanasngi wat khuslai ha ka dono jompi handrei to ngej bat chenya hautrai tanam kam ho isa italen yong pi
hampelle no e ki mani khnru iba kitkle delade yelade jar ta jing im yong phi so bhai aging taksi Ijo ikon kepada yo finance yo yang ajing siapa dibenta guest of honor yang Pledge bon your finance. Atechi sendon yo vote of thanks the assistant secretary yang so bhai poich ni chkman. Toy nami pertu yang hosen karo ingoi blai wada i perthe amriang ba bhawmiat wada i cho i pedio i chemlang krui na hane pot wa we ya annual youth fest yang i wo blai bu doi pi ni nang di chai i for i cg im yang pi e kumple le ya i rang ba chnong ye i secretary chnong ye i rang ba balang secretary balang sinki boy chani annual youth fest yang i we i association e kumple le ya assistant yang ni konven yang i kumple cibon sister Selina wada to MPE warpot